Sengenge ya Vihiga County, anaitwa Sido Msanii aka Big Father, amukipenda Baba Buri. Wapi shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Franklin Muhindi, MCA wa Sabatia West, nikiwa Kitale kwa George's producer. Twende kazi. Franklin Muhindi tunakupenda sana. Vijana wa Sabatia wanakupenda sana. Franklin Muhindi. Wamama wa Sabatia wanakupenda sana. Franklin Muhindi. Wababa wa Sabatia wanakupenda. Franklin Muhindi. Hata mama mboga wanakupenda. Franklin Muhindi. Wakina boda boda wanakupenda. Franklin Muhindi. Wanabiashara wanakupenda sana. Franklin Muhindi. Pia walimu wanakupenda. Franklin Muhindi. Hata wanafunzi wanakupenda sana. Franklin Muhindi. Madaktari wanakupenda sana. Franklin Muhindi. Hata wakulima wanakupenda sana. Franklin Muhindi. West Sabatia mwenyabwaha. Franklin Muhindi. Ikura ye musiyene mukubele bwaha. Franklin Muhindi. Wapi nduru ya wana boda 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 boda. Sido Msanii nzindaka muromaku. Maendeleo kwa Mheshimiwa Franklin Muhindi yakora. Nenyandete nyabere wa Kigondi. Amorome kumangana gabere kuhusu maendeleo kwa Mheshimiwa Franklin Muhindi. Nyabera, ambu moromeko. Borandi kumangana ga MCA wetu Muhindi akora mu West Sabatia. Muhindi Franklin mundu murai kabisa, mundu wa maendeleo. 2027 kwekoreraza Muhindi kurameda miega chindi chitano kugaseze zakuri ninze kugaseze zakuri kwanza boda boda bose baboraza Franklin Muhindi niyo musiyadukana nuzya wanguru data ished nuwiza stand kisa data ished ichabakari data ished junction data ished na obole kindiki nuzya chandumba data ished nuzye Kegondi data ished nuzye Kiringiri baborani Muhindi tosha nuwiza yundi baboraza ni Muhindi mbore kindiki ya Muhindi okora maendeleo kalinze mwene nendora ora yenyewe kwabika ku Mheshimiwa wa maendeleo ndage ku maendeleo ga MCA Muhindi akora amuyundi darombye nzira za kusumburanji ninzya mwidumbu nirambuka hanga na berahara nuwira ne garoni nuwize Kegondi Mheshimiwa Muhindi akore gasi sayi bana bibiga bigiba bitamu yani mabode gabura munzira borandi Muhindi adukana nuja kunzira habundu hose ateye itaya kuko boreke ndike nakoreke kindike Mheshimiwa Muhindi obora okore gasi endai yani okore gasi ezo nasala koheru yali akomede zinguru 2027 bandu betu kandigirane kukubere ikura chigira ku maendeleo gene gokora na boda boda bose baborande ba West Sabatia Mheshimiwa Muhindi babeniche bakwadabe lakini ikura jezi baza bakwae 2027 uzini na bera weke Gondi mwene kumwene kabisa. Asante sana Mheshimiwa okore gasi endai. Yaba Franklin Muhindi. Franklin Muhindi sobona kola maye. Franklin Muhindi. Franklin Muhindi sobona kolile nywe. Franklin Muhindi. Enywe baba wimene naye. Franklin Muhindi. Enywe bamayi wimene naye. Franklin Muhindi. Enywe vijana ra. Franklin Muhindi. Kangalinjwe wimene naye. Franklin Muhindi. Enywe baraka muliye nenywe. Franklin Muhindi. Franklin Muhindi zobona kola. Franklin Muhindi. Enywe bana baba penywe. Franklin Muhindi. Enywe mugamure khata. Franklin Muhindi. Ezukiyo nayola gurure fwesi. Franklin Muhindi. Enywe baba penywe bamaye. Franklin Muhindi. Wapi nduru ya kina mama kina mama kina mama. Sido Msanii nyandete kurena mama Milton amorome kumangana gabeli gabaka kuhusu Mheshimiwa Franklin Muhindi. Rena mama Milton ambu morome kumendeleo ga Mheshimiwa
Mheshimiwa Franklin Muhindi yakora West Sabatia. Insinirena Mama Milton Tura Chabakari Junction West Sabatia bakere bose babora MCN Franklin Muhindi niye itara y'uburabu murosoma rwitu rwa West Sabatia. Mheshimiwa Franklin yayanza masomo akona abasomi abageheru atunga ifisi abagulazi uniform kaya abagula birato hayini chukurya ahana ku school abakunza kari. Mheshimiwa Franklin akirindi mone arazirila kubakona byama byetu bya West Sabatia. Mheshimiwa Franklin arazirila kugenda n'umunyi ukubakona abantu bitu ba West Sabatia abakere abasakuru abangele mutareki itara yitu n'uburabu ba West Sabatia isimedawe kura yoyo 2027 bekira Mheshimiwa Franklin Muhindi. Franklin Muhindi. Watu wa Kalunde wanakupenda sana Franklin Muhindi. Bandu bacha kujiba kuyanza Franklin Muhindi. Watu wa Chandumba wanakupenda sana Franklin Muhindi. Bandu ba Irusara bakoyanza Franklin Muhindi. Watu wa Ivona wanakupenda sana Franklin Muhindi. Chabakari bakoyanza Franklin Muhindi. Tandikisa wanakupenda sana Franklin Muhindi. Bandu ba Ekebeye bakoyanza Franklin Muhindi. Watu wa Igunga wanakupenda sana Franklin Muhindi. Bandu ba Ibiyaro bakoyanza Franklin Muhindi. Watu wa Masinde wanakupenda sana Franklin Muhindi. Bandu Hamuyundi bakoyanza Franklin Muhindi. Watu wa Kilingili tunakupenda sana Franklin Muhindi. Watu wa Kegondi Salamia Lastborn, bila kumsahau rafiki yangu Brian Lubeka Pache Agai Sagara, bila kumsahau babangu Wilson Asava amukipenda Masa Baba Chiswi chairman wa Mikokoteni Chabakali, bila kumsahau rafiki yangu chairman wa Transportation senior driver Alfred Kingai, bila kusahau watu wangu wa Yard Evans Kegode Empowerment. Yani tunasema tuko mbele na Evans Kegode Empowerment.